Yes, inkuru nziza mu ikipe ya Rayon Sport muri iri joro nkuko mwariho mukurikira imyitozo, ngira ngo imyitozo twari twaje kuba tugenda tuyigarukaho. Imyitozo yabaye kuri uyu wa kabiri, cyane cyane iyi myitozo ikaba abantu benshi bari bafite amatsiko yuko umusore bita Asimani aza kuba agenda agaruka muri iyi myitozo. Ikipe ya Rayon Sport rero navuga ko iraza kuba isubira ku isoko mu gushaka abakinnyi. Mu bakinnyi rero ikipe ya Rayon Sport iri kugenda yifuza cyane cyane mu bakinnyi bakina hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abanyarwanda, tugiye kuba tugenda tubagarukaho gatanu kuri gatanu, dore ko ikipe ya Rayon Sport binyuze mu buyobozi bwabo bakaba bamaze kuba bagenda bakufirima yuko hakenewe abakinnyi bagera kuri babiri b'abanyarwanda. Ni nyuma yuko baje kuba bagenda barekura abakinnyi bagiye batandukanye harimo n'abanyarwanda. Tuzaze kuba tugenda tugaruka kuri liste nyamukuru yamaze kuba kofamu ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba igenda itandukana nabo. Tuzaze kuba ngenda ngaruka ku mutoza w'ikipe ya Rayon Sport, umutoza waje kuba agenda ageraguka agenda atangaza yuko adashaka ko Asimani azakina match izabahuza n'ikipe ya Al Hilal. Ikipe ya Al Hilal match yari iteganyije kuba yagenda ibera kuri Stade Amahoro, ariko iyi match ikipe ya Sport bitewe n'ubwitabire bukeya, bitewe na resultat zagiye ziba kuri match baheruka gukina n'ikipe ya APR, bakaba bamaze ko bagenda basaba Ferwafa yuko yagenda ibakuriraho iyi match ku mahoro, ahubwo ikayishyira kuri regional i Nyamirambo cyangwa se kuri Pele Stadium. So turaza kuba tugenda tugaruka ku mpamvu ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwaje kuba bugenda butanga zatumye iyi match bagenda bayisaba ko yajya i Nyamirambo. Nyemerera nyamuneka nimba ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ugende urikanda ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni inkuru nziza cyane hano mu ikipe ya Gikundiro Rayon Sport isaruye Nyanza. Ni ikipe ya Rayon Sport rero nyaboneka yamaze kuba igenda yemeza amakuru yuko ubu umusore bita Rivarido, umusore bita Adama Bagayogo, umusore bita Musore Presse, umusore bita Paver Nzira ndetse yemwe n'umusore umusore Nzima Olivier Sefu baraza kuba bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport, ko bagiye kuba bagenda basimbuzwa abasore babiri b'abanyarwanda. Mu basore babiri b'abanyarwanda baraza kuba bagenda basimbura, hakaza kuba harimo umusore bita Kanamugire Roger. Uyu numwe mu basore batari bafite ikipe, umusore undi mwaka wakinaga hano mu ikipe ya Rayon Sport, kuko ngira ngo na match menshi no musore yagiye anitwaramo neza, dore ko abantu baje kuba bagenda batungurwa ahubwo atongerewe amasezerano agahabwa bano ba Niyonzima Olivier Sefu. Uyu musore rero bikaba bivuga ko ibiganiro bigeze kure we n'ikipe ya Rayon Sport kuba yaza akaba aba squad player agasimbura umusore bita Niyonzima Olivier Sefu. Navuga ko cyaba ari igisubizo kirambye cyane uyu musore aramutse yinjiye hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport ubona ko umusore bita Paver Nzira ukomeje kuba agenda agora ikipe ya Rayon Sport, kuko Paver Nzira yabashije kuba agenda agezaho ikipe ya Rayon Sport arabwira ati mwari mufite miliyoni 10 zanjye, nimwongereho n'umushahara, byose nari buzahembwe mu gihe cy'umwaka, mugende mubimpereza dutandukane. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport yo yagendaga imuporopoza yuko bamuha umushahara w'amezi 3 ndetse na rokiritoma yiwe bamusigayemo, bakaza ko bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Nka Paver Nzira uvuga ati turi mu kwezi kwa mbere kandi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ikipe ya Rayon Sport rwose biragoye yuko nabona ikipe nakinira hano mu gihugu cy'u Rwanda, bityo rero ahubwo icyaba cyiza nuko nahitamo yuko nagenda nigumira hano mu ikipe ya Rayon Sport nkakina umwaka wose nicaye ariko banamemba. Ari nabyo ikipe ya Rayon Sport iri kumuporopoza imubwira iti turaguha umushahara w'amezi 3 tugende dutandukana. Numwe mu basore bahembwaga
amafaranga 1,500 cy'idolari hano mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko n'umwe mu basore rwose ubona ko bahenze ariko banze kuva ku izima. Mwibutse ko Pavel Nzira yaje gukoroga ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ubwo bariho bategura match y'ikipe ya APR, akamenya ko atari muri squad kuko bamuteretse ku ruhande. Uyu musore yaje kuba agenda ajya ku rukuta rwe rwa Instagram, agenda ashyiraho amafoto y'ikipe ya APR FC akiri mu ikipe ya APR FC. Bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakavuga batese nimba umutima wawe ukiri mu ikipe ya APR FC kuki wavuyeyo ukagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Umwe mu basore nawe ubona ko ku kijyanye na discipline, umusore wakunze kuba agenda avugaho cyane cyane kwibera mu nkumi apana gukina umupira, ubona ko discipline yiwe rwose ikiri hasi. Rero akaba agikomeje kuba agenda agorana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kuba yagenda atandukana nabwo. Umusore bita Rivaldo we wamaze kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sport kuko ikipe ya Rayon Sport yamusabye ko yamutiza mu ikipe ya AS Kigali. Wagenda isaba yuko kugira ngo imutize mu ikipe ya AS Kigali, ikipe ya Rayon Sport yakabaye imuhereza umushahara w'amezi 2 bakaza kuba bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yakoze yagiye imukubita uburenganzira bwo kuba yakishakira indi kipe bagatandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Ntabyo ikipe ya Rayon Sport imuhaye nawe ntabyo agomba ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'ikipe agiyemo nta n'ikigomba ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko uyu Rivaldo we ibyiwe biroroshye cyane kuko Isayeri yose yasinya mu ikipe ya Kiyovu Sport, dore ko ari imwe mu makipe ari imbere mu gushaka uyu musore bita Rivaldo, ndetse waje no kuba agenda avugwa mu ikipe ya Gorira. Ni mu gihe mvuye kuri Rivaldo, Niyonzima Olivier Sefu Kambanaro cyangwa se Nairobi nawe uri kuri iyi liste igomba gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore nta byinshi, dore ko uyu munsi ntiyagaragaye ku myitozo kuva yatangarizwa yuko agomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Nta kintu na kimwe yari yabasha kuba agenda yerekezamo cyangwa se na activite zose z'ikipe ya Rayon Sport arabasha kuba agenda yitabira, yaba imyitozo yoroheje nikomeye yose nta uyu musore yigize abasha kuba yagenda ajyamo. Byumvikane yuko rero Rayon Sport igifite akazi gakomeye cyane ko kuba yagenda iganiriza aba basore bakaza kuba bagenda batandukana n'ikipe ya Rayon Sport. So ndeka mite ngaruka ku musore bita Musore Press. Musore Press ni umurundi w'umushinga ntahe umaze amezi 6 mu ikipe ya Rayon Sport. Umusore waje wari witezweho byinshi kuko yaraje gusimbura umusore nka Bugingo Hakimu, ariko biza kuba bigenda byanga. Uyu musore rero ngira ngo abarundi kuba bahara biragoye cyane, w'ibyo gutizwa ntabikozwa. Nanone akavuga ati icyo ndi bukore ngewe ndakomeza ngende ni reportinga ku myitozo. Araza agatera agatapi cyangwa se agatera udusambi tw'abakinnyi iruhande rw'ikibuga, akiryamira nabo gukora stretching. Avuga ati rwose ikipe ya Rayon Sport itazandega ko nataye akazi, icyo nzagicungiraho nanjye nzagenda nyirega mu nkiko babashe kuba bagenda banyishyura akayabo. Byumvikane yuko uyu musore Press we ibyo kuganira n'ikipe ya Rayon Sport rwose ntabikozwa, ahubwo ikimuraje ishinga ni ugutega umutego w'ikipe ya Rayon Sport. Ni nako kandi umutoza bita Haruna Feruz nyuma yo gutangazwa ko yabagenda acopanya amagambo hagati y'umutoza Romami Marseille ndetse n'umutoza Bruno Ferri ndetse n'abandi bakinnyi muri rusange, nawe akaba ari kuganirwa n'ikipe ya Rayon Sport ngo babashe kuba bagenda batandukana. Ni nako kandi Bruno Ferri yaje kuba agenda afata rutemikirere yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa aho agiye kureba famiye yiwe, dore ko yaje gutangaza ndetse yakuruhushya mu ikipe ya Rayon Sport avuga yuko mama wiwe arwaye. Abandi bakagenda bagaruka bati uyu mutoza nyuma yo gutsindwa ibitego 4-1 n'ikipe ya APR FC ndetse yabanjemo squad ubonamo harimo kwirasa cyane, akaba yagize ubwoba bw'ibitego Al Hilal yazaba igenda imutera, akaba ahunze asigiye ikipe bita Romami Marseille. Nubwo mu kugenda kwiwe asize atejemo umwijyane wiwe hagati ya Asman ndetse na staff technique, dore ko yaje ko bagenda muhana anatangaza yuko atamwifuza kuri match bazakina n'ikipe ya Al Hilal. Reka
ngushimire nyaboneka nimba rwa mbere ugeze hano rebana ijambo subscribe ugenda urikandaho tujye tubana 5 kuri 5.